Kurang saya pikirin nak, kalau tuh bos baru main nih, idona nomor saya dari dia. Baru dinamoran molorok kapdoirang Tuhan dau patoi aidang taboi alarohan ha unang pola masako unang say horsoko ay gurjudo pa rumah mo. Emang luar biasa Pak Rumai. Baru dinamoran molorok kapdoirang Tuhan dau patoi aidang taboi alarohan ha unang pola masako unang say horsoko ay gurjudo pa rumah mo.
diki Tidak sirokan Dito diki